Kanonye mbifurize kugomba kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni amakuru agezweho by'umwihariko muri ano masaha tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko byifashe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko muze kunyemera by'umwihariko duhere ku kibuga cy'indege cya Goma Airport. Nyamuneka ahantu mu kanya gato gashize hongeye kumvikana amasasu ariko ni amasasu atari make by'umwihariko yumvikanye mu masaha y'ijoro, akaba ari amasasu rero bivugwa ku kanya by'umwihariko akumvikana mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Amakuru y'ingenzi rero akomeje kugira aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza ko aya masasu byari amasasu n'ubundi y'abazalendo ma 23 muri bice yakoraga amasuku hafi n'ikibuga cy'indege, nyamara ikaza kuhahurira by'umwihariko n'abazalendo, bamara kuhahurira n'abazalendo bakarasana ariko mu by'ukuri bagahita babasubiza inyuma mu buryo bwihuse cyane. Turaza kwinjira muri operation uko yagenze mbabwire abamaze kubafatirwa imibare uko bangana ndetse n'uburyo gihagaze kugeza n'aya masaha nyuma y'ibitendo by'umwihariko byaraye bibaye muri uriya mujyi wa Goma muri rusange. Si ibyo gusa kandi muraza kunyemera tugaruke ku bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Uvira tubabwire yuko nyuma y'ifatwa ryawo ikiswe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo barimo barasubiranamo ku rwego rwo hejuru, ibintu bikaba byakomeye ahitwa Ibaraka ndetse na za Karemi. Umutwe wa Wazalendo uravuga kwica abaturage by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi batari bakeya nyuma yo guhunga by'umwihariko ibice by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa tubapdating tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka ibintu byamaze gukomera mu gihugu cy'u Burundi ndetse izamuka igiciro cy'ibicuruzwa ryamaze kuba ryiyongera nyuma yuko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibintu byose bihagaze. Gusa mbere kugira ngo twinjire muri andi makuru ndetse n'andi tugiye kugenda tubagezaho, nyemera mbanze nsuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni bamwe mu bantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe ndetse n'andi agiye atandukanye. Tuhaye ikaze tubikuye ku mutima by'umwihariko ni amakuru menshi rero tugiye kuba dukomozaho ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo ni byinshi cyane tugiye kuba tuvuga by'umwihariko by'amakuru akomeje kugira aturuka ku mirongo imbere ku rugamba abari Canada, Ububiligi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza by'umwihariko no gukomoza ku makuru arimo aturuka by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho nyuma y'u Washington yuko byanze uwitwa Perezida Tshisekedi yagiye kwitambika cyangwa se kwegera uwitwa Sassou Nguesso mu gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yatugezeho by'umwihariko turavuga ati natwe turaza kuba tuyabagezaho 5 kuri 5 tubabwira uko byifashe nyuma y'ishyikiranwa ry'amasezerano y'u Washington yasinywe hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu muhango witabiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero wakomeje kuzamba bikaba byatewe n'imirwano ikaze yahuje umutwe wa AFC-M23 ndetse n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikanagira uyu mutwe bikanatuma ufata umujyi wa Uvira. Muri uru rwego rero rw'umutekano ukomeje guhungabanwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Tshisekedi yakajije ingamba za diplomasi yongera imikoranire n'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yo kwigirira uruzinduko muri Angola yohereje Brazzaville n'intumwa yihariye ariko kandi ambasaderi wihariye Antonio Kwandamanga Liba kugira ngo agire ubutumwa abwira Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero uyu akaba yamaze guhura na Sassou Nguesso kugira ngo nawe bagire ibyo baganiraho. Yatangaje ko kandi atwaye ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bugamije kumenyesha Denis Sassou Nguesso nk'umukuru w'inararibonye mu karere ku mutekano n'ubutabazi uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasezerano y'u Washington. Yagize ati rero twahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika atumugezaho ishusho rusange y'uko ibintu byifashe mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ku masezerano yashinzwe Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda byari by'ingenzi. Nyakubahwa Denis Sassou Nguesso umukuru w'igihugu w'inararibonye unasobanukiwe n'ikibazo
kugira ngo atange inama ku cyemezo ku buryo amasezerano ari kwakirwa. Yakomeje ashimangira ko nyuma gato yo gusinya amasezerano AFC M23 yongeye gutangiza imirwano igafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye muri iki gihugu, bituma leta ya Kongo igaragaza uburakari bwayo. Byari ngombwa kugaragariza Perezida Sassou Nguesso uko twabajijwe ikibazo cyo kugira udahwema ku nama ndetse n'ibitekerezo ari kuduha, atubwira ko nyamuneka ibintu byose bigomba kuzagenda neza kandi gake gake. Umujyi wa Uvira rero ufatwa nk'inkingi ya mwamba mu mutekano wa leta ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo, wigaruriwe na AFC M23, bityo uyu mutwe wongera kwagura igitutu cyawo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi rero umutekano bagaragaza ko Uvira ari urufunguzo rushobora gufungura inzira igana mu bice bya za Katanga mu gice kizwi nk'umutima wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku gitutu cy'umunyamuryango mpuzamahanga. Rero ibi byishimo ibi byinshi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse byamaganye n'imyitwarire ya AFC M23 ndetse bavuga ko batashyigikiye kuko byabereye Washington DC byashimangiraga yuko nyamuneka ikijyanye n'ibiganiro bizongera kubaho ndetse kandi amahoro kongera kuboneka. Icyakora Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo zabo bagerageje gushidikanya kuri iyi mvugo, bavuga ko ari amayeri yo ku mutwe wa M23 ugamije kugaba ibitero by'umwihariko mu bindi bice ndetse no kuyobya imiryango mpuzamahanga n'akanama ka Loni kugira ngo base nk'abagarutse inyuma, by'umwihariko bahite basubira mu bindi bice bigiye bitandukanye. Nubwo amasezerano rero i Washington DC yari agamije gushimangira agahenge ndetse no kugarura icyizere hagati ku mpande zombi, ibintu byarushijeho kuzamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bikomeje gushinjanya kugira uruhare mu guhungabanya umutekano. Ibi byanatumye ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera, aho abanyekongo benshi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi biyongera ku ngorane abaturage bahuye nazo by'umwihariko mu karere kose. Iyi nkuru rero igaragaza yuko nubwo hashyizweho imbaraga za diplomasi mu rwego mpuzamahanga, amahoro by'umwihariko akomeje kugenda aboneka gake gashoboka kandi ibintu byakomeje kugenda birushaho kugenda bizamba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba irimo kaga gakomeye cyane, ariko kandi ku rundi ruhande n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeye
hongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Vigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye societe civile mu nzego z'abapere n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa societe civile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe
bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba